xe tu ta chỉ bây giờ tu na hiền Triumph ai rồi mà cái nôm lệ to à vậy hiền Triumph Tracker 400 ka launch na hun mang do na chu ba ka chuan hei Owner Smith Triumph Owner Smith ani hal boka kala nom dol to a program kan chan trep to ra kan ha din dar kan eng hal do na video te loven le to rin som chewa bike moi tak mai when I kan la do na Tracker he ka aron chua ma aron teaser ve aron teaser zeu chang khan ka ip khop mai ma i mo ka moi ti zong tak mai nia ai ta na khu zu ta kan tlang za trep to ha ti la hian Triumph Street Triple RS 765 ka ma he pa ki a moi khop mai he pa ki ka bike o ve pol ania teng bike lian hawa chon ti mai ang ri tai moi mo chang kang bo ka Hun kan fang chananga masain Triumph Tracker 400 le Triumph Owner Smith mang tura hron kan khomte chibai tabu chewa he boini hun poi mot tak kan mang hong dona ni zau tele abik takin helama tui tan phe chuan hun do om tak ania ra mi thar do om tak min then du tur ani boka ke hi tiang lam pang hi mi she thang bula kalau she thui lawa ma se bo in program kwal hi ani kalau in siar ben sak khop maya hemi chung cha weina kan notch tur na na hi chu ke ti pui be no the to in karinga na kin lama te bo kan na shi chang se tura ngai ta ila ama saberin kan bo in bunte pathian ne na min kan sak turin lalung muana sales team lama changin kan some weina no ka so te ni tak se ngai te la mo mi no te pui wa mi na so try to so no to kan so ti kan so en ko so ni se za vai ti bai ve ko sa in try to go in the point một tấp lệ in một tấp try to go here to no se chuan helai aron kal khom zum zum te in the vine time I saw le drive motorcycles kan brand I in ka do welcome chewa ka do lo vek a cheu chuan hey rit ai kal kan than ma ai in thut om le tling jok em le o kan dia chan chu hey kwa ten a tha pak lem lo ne chuan welcome speech chok soi to rin min ti na chu tlem kan soi tir ve me do trek kan chung cha a hian a bai kam pang chu ka ram soi chuang lo banga trek kan hi kan hi ai ding demand sanga inquiry pot tam khop me booking ko som hi chuang chu nei ma ila kan hian china chuang an record china chuan inquiry kan nei sa thi booking za ta changa mun sari rian vel an ni a chuan ke mani chau ni lovin state danga state function ni da te po demand sanga kan company tak ne po anrin pa te demand sa de inquiry ka pa te po doangin production te po doangin he kan dong tlai product po ro thing tlai ang re ko pa thil lang pakhat ke mani thang angin na chu request de thu min cha na an ni pa do se lia thei kol kan ni ga ringa lia thei kol lo hian driving license nei ngai driving license hian kha thiam motik aking til lo traffic rules and regulations te safety thing hi aking til he kan ni chu wangin enge safety hi priority le swalila ka tuwa chu enge tun na ya something te ko ma soi chu he da mai la ba chu wangin a shan pa enge traffic police te ho boy but na road safety awareness nei her ngai lo tur khan ma ni hi an film kur mila chon he a hian rules and regulations hi an per chiang to ila ti hi in the vai ka ro request na ani chu itla shum to win chuan ka in ngai to na sa khop me ka soi do nge soi lo bang ka ti ka tia thil dan dei ka ro soi do na kan bike ki petrol mang ka ni a electric bike te ko tho na chu kan bike am abi in drive na amil pui tu moi hi chu electric scooter hi ania kan wi der sek to ma nge ka sei to je mo po chu ni se amil pui tu anda tu ni na chuan classic looks mai pathian nem te ti ni chuan ka le mo ali bek lama tun ma fe ni sa na ship showroom ma wan cheta experience and official leadership
for to price ke ma di ngin kan ong ke to ti kha karon soi te kan tu abi he tuna chuanin tracker 400 launch na hun kan ne nga min nei saturin kan tin principal saro janai lo som sun som le nga la technical form do ila kan ding atom no to in ka hele ha sum na to ro nge no ne Son soy tunge soy guso a ti ro a yo sa que no a soy le todo se que Ole, ole. Tuna checker 400 lang sa na kan lo ni eh. design hi in tanga ron chuak nge ti te enge advantage kan bike tang 350cc kan nei to te ha enge advantage ron nei kami no so pa ma hani drive history hi toy te ron soi ve ka dua drive hi 1902 a hani Minerva engine mangin ne mo henin 1902 a henin bike drive number 1 ti han no siam chuak to a chuan tu lok 1908 a hani drive milestone poi mo tak aron thela also wenn die hanin pahat na aro hawa ta hanin ko be de kon no shia ka phata nu ne lo gal se la 1955 pa hanin 1955 pa hanin Bonneville sat flet sa han the devil's arrow di ku hanin speed record de ko ano sim be to ko bani di hanin no lo gal sawa 2023 trunk hanin triumph fian bajaj ko queen ma kan no 400cc series de le tu na kan pulai mek 350cc series over India shot so the do ron siam so ta to ni te kan 400 te kan huang he 350cc speed 400 te D4 te kan design ang lo tak mai no kal ta e kan huang he ni a hen bel bar te aten ki ong ta te le flat seat ron keng keng te a ang la big mm hi flat track racing atang kan la kan ya flat track racing po hi US a 1900 so ta han o ching so tran to a hi attack kan mong khianin oval shape no ma atira join horse race track ani sheni to te kan no local chawa flat track racing circuit ta ran hang chawda driving po hian 1950 1960 chawa hain flat track racing hi kan no ki chawtran ve to kami racing heritage ron chom nung zia si hani ngi track 400 ki awam piang chok ta ni track 400 design hi en mi pun o chính là sợi đồng khani cho cả cái này ông kinh cái đồng khani handle bao nhiêu nghìn lít ta flat seat ông kinh á chúng mình biết là mà tính kỹ thì cái mình ông zol đều ta speed 400 te kan buang ayan food racing thì pun ông mung đều ta atau ya aku ini MRF tire dual purpose pattern tire kan tiap apa ông kinh ta hey safety thêm là anh thôi thì công trả cả thầy tụi lên nó offer được hết offer ta offer cũng cũng xí đâu cái tiếng ta thấy tôi là còn phải là thế thì cho cả phone này thì 350cc à nó advantage là này cho em mà mình dùng súng này kan mùi đâu India 350cc series à còn chắc bé là đi cái cho cả phone này kan mùi là gì 350cc GR series một mang thấu xịn 40 bhp còn này thay 2 Newton per torque để có này cái hàng cái được ta front tire 110 by 17 in, rear tire 150 by 60 aron ni betunga. Chuanin ama hi ari lo em boka pai tak nei ari nani chu em ang tak nga 181 kg aron ni. Chuanin asi ta ki 805 kg aron ni hi em soi sa be de ka tua.
Asi thai thi speed 400 te speed T4 te hong ni ne ai nang te kan si enge a difference enge nang lam na o mi di ni so na pe the ya ninga hian in Fat Racing DNA kan kal ti se tong khai seat afet seat hian in alai da ta ni comfort riding a pe ti lama ai alai da feeling a hian a yem ta pi em me ya luk sa ma po hian in au ma ni ta em me ni an chung sina an than sina speed 400 te speed T4 ti ga ai na au yem te feeling a khai na yem ta te me ya ha alai da ta advantage be ma hi nang chim shim ni ga in chuan sang ka ni la ke ma te ke ta ka tan ko advantage kha am te ta ni chuan Tracker 4 ni tu na hian drive ai zo lai hian booking ti thei kan kol to a booking ti tu te cheng tu te ta khai lai point so fi the rang ni lo me en vet sinang Tracker 400 so ta an chilan so yang kan na ma hi flat track bike atanga inspiration culture flat track design bike ani ta moi ro kom ya ma hi mo aron chu tran tir aron lon aron pick vel aron ti chu tran tir kanin ka penga ver kom me bike moi ka tia da re ne hang bar ko zau der dor kop mai moi ta kani ama setup pe 17 mo nang le ma 17 inch le ve chuan ai sit kol ter mangai hi a thon the ai por te ne chuan tire po block patran mang chi mo chuan all terrain tire no kong che kong tha tan the chi ne ta 40 bhp lai le ya a chakra khop mai he ba ki speed of value to speed 100 pa nga yang ne khani nang le nang le na dang lam na chu a handlebar a chi te seat flat level chi te chuan handlebar a thatak mai te mo ang ka ani ta ni he book a book chur te ya tu tan chuan booking ati char te ya ba ki moi re khop mai moi ta ti zong ta ni a eng a boka eng hi ron thleng lo wa a eng kha moi chuan hemi silver rong poi moi khop mai aman hi noi ni le ti vera ni aman ka chiang lo ngor tar lang mai don ya screen a hian a headlight value to speed 400 ne khan le nang rang ta mo a dang lam na chu hei visor chete te poron nei ve ta ta hi mo hei ti la hian chuan hei a tanki te hei dum zok ani ta dum zok in kol ve le lo dum zok hi dum zok ani ta ni moi ro ko Messi Ren 400 ti cheng ta ken langa hei 350cc zok ani ta India Tex vel lak dan ti dang lama wangin 400 ka 350 an ron tin yam ta ma sela power hi chu 40 bhp lai lan ya chak biu thowa exhaust hi hei a ko pa ni omang chi kha ni ta ari po moi ro ko mai khal chin bel ta po cha ko moi don tu ba ti mo ai cheng le zo la shu tan zon in triumph ai zol triumph pa hian bakalin va engine te ya bakal chen te tan zon a booking ati chu te ba ki me nan dua an benga kan loma moi po moi reng bo ka hi mai mo ba bel chen chu te ti kan triumph tracker launch program chu kan zo wa dinner kan dei ngala tui kom bai kan tur tlang ai kan voin video pe chu tu to le to mai la sa chen tu tan chuan triumph ai zon lama he na ba bel chen te ya booking ati te ya chuan demo te po om do na ni mela test ride te po te bike tak nei kan hu bel ta ti tu den za vai in ka lo me bye bye tak ule